ininya tadi jadi
Salam, selamat hari Minggu mahubat taganup, nah hadir nua ni rumah panombahanon. Sonai homa pakon haganup naman dihuti ibadah live streaming hun rumah tabe. Sai Tuhan taman natongtong mamasu-masu hita, sonai homa naman bere kesehatan hubat tamar sada-sada. Minggu ta sadarion, ai ma minggu rogati, namararti ma ai martonggo. Gol-gol mah hita martonggo, aseboy ma salpu humbata covid 10 sion. Aseboy hita rup markebaktian songon nasomal. Nalaho mangalo-alo barisan prosesi, riap mah hita jongjong. Mandoding hita humbani haleluya nomor 3 ayat sada pakon ayat 2. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui na passing, sitopa langit pakon tanoon. Amen. Jadi padilo diloon nima maau, roh mahanima hubakku martonggo, gabe tangihononku dohanima, pindahan nima doau, anja hajupah hanima doau. Anggo ipindahi hanima au humbani gok ni uhur nima. Jadi jupah hanima doau. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, na tongtong sir-sir manangihon tonggo nami. Idop ni ur mudo mambaen boy hanami marhasadaon. Marsombah janah martonggo hubamu bani panorangon. Ibagahkon anak mudo, atap ahape sipindon nami bamu marhite goran ni ibagas hapor sayaon. Saibereon mudoin. Halaniai, holong matemu, lambin ajari hamma hanami martonggo padaskon panginduan nami hubamu, romban hubani harusuh ni uhurmu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul makuria.
Mandoding usehita humbani haleluya nomor 222 ayat sada dan pakon ayat tolu. Ria maita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, na passing anjahan nasangap doham, na mangidah torus da subagas uhur nami. Hamdo na patubuhkon hasitongan, hapitoron apa-apa singon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihalongi hanami ham humbani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Goluh nami seng romban humbani hasitongan, hapitoron apa hapasingon, nadop iswan honham ibagas diri nami. Seng tarponopkon hanami dosa pakon panlanggaran namiin, ay talar doin haganup ilobemu. Sonari roh doha nami hulobe-lobemu, mamboan haganupan dosa apa haurangan namiin. Maidop ma uhurmu ben nami, sasap hamma dosa namiin. Suruh hamma tonduimu hubagas uhur nami. Ase tarbaen hanami mambalosi ham ibagas hapitoron, hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada bani hagoluhan nasadokah ni. Nabi nagahkonmu bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus. Si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha porsaya hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang ho mabiar ay audo si paluaho, doma hudi logoranmu audo si madaho. Tapi doma iparjobolon ho au marhite dosamu, doma ilojai ho au marhite hajahatonmu.
Au sandiri pasalosehon perlanggaranmu halaniau. Anjaha dosamu sengbe padingat-dingatonku. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Dodingta humbani haleluya nomor 140 sia ayat 1 pakon ayat 2. Ria maita jongjong. Saksion hitama haporsayon tain songon nasinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani naibata bapa pargogo naso tarimbang namano palangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni naibata nasasadain indo tuhata
Na tinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban, marhitei tondui na passing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus. Iparsilangkon, mate anjaha itanom, turun hunagori toru. Mula manggolu humbani na mate bani ari patoluhon. Naik ku surga, anjaha hundul isyamun ninai bata bapa, pargogoh naso tarimbangin. Hunjai ma ia mulak magira, lau manguhumi halak na manggolu, pakon nadop mate. Au porsaya bani tondui na passing, bani kuria parsadaan nama passingin, parsaoran ni sagala nama passingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amen. Mandoding usahita humbani haleluya nomor 307 ayat 1 da subani ayat 2. Ting-ting atau penjelasan ting-ting bata sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2021 bata kenupan Bapa Inang nage nembom nama poso naman dihuti kebaktian nuan di gereja Sonai humani naman dihuti kebaktian Minggu live streaming di rumah Nibe na parlubi
khusus hubani parhorja ni kuria. Sunai hubani siam salon situa salon samas. Par sermonan parhorja kuria. Ipukah ma kegiatan parsermonan parhorja kuria. Sage kapes resort Santar Sada aima naipukah mulai bani hari patar. Senin tanggal 10 Mei 2020 sada pukah atau pemasuk pukul 10 WIB Marianan i Gereja GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar bagas na tetap menjalankan ataupun menerapkan protokol kesehatan. Hatorangan lebih lanjut. Parsermonan Bani Ari Patar aima mempelajari ambilan Sibasaon. Bani ambilan Sibasaon hari Minggu tanggal 10, tanggal 27, tanggal 30 Mei 2020 sada. Aima nagabe ambilan pertonggoan marhitihon ni naipuka kita ma bani bulan Meyon. Domu hujon. Ipasingat kanami, bani haganupan si pangidangi kebaktian minggu na loro. Sonaya kebaktian pertonggoan sektor. Wajib ma mandihuti parsermonan. Ay mana perlu bi na paduahon. Bani na siam salon situa, salon samas, dong 65 halak. Bagian daripada salah sada kurikulum penilaian nasyam aima marsermon. Ase patar wajib ma humani roh nasyam aganupan. Na paduahon kebaktian pardingatan parnaik ni Tuhan Yesus. Bani hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sada ilaksanahan do kebaktian pardingatan parnaik ni Tuhan Yesus tonga-tonga ni kuriata masuk pukul siah 30 WIB pitah sahali kebaktian. Jadi langadong pembatasan naman dihuti sektor on lang. Mulai sektor sada das kubani sektor siah. Pasingat kanami ase roh mahita bapainang hita ganupan unay humani na irumhan ni bani penorangon dengan catatan tetap mandalan kon prokes ayo na perlu dene dumuhujai ase roh mahita khusus kubani hasaman nami anggota majelis sadalan hubani jadwal aima koordinator ni aima PHMJ nama nodoh si pangidangi dumuhujai para agenda aima situa baman si dauruk sektor 8 si Wandoding situa eksen si dauruk sektor 5 Patupu Galangan situa Prisidahu Tagalung situa Lause Sedari situa Ramsia Syahan situa Krisma Manik situa Herlina Damanik ase rohma nasyam atape laksanaon nasyama aima domu hubani si pangidangi nadop itodoh tene. Untuk lebih lanjut latihan seboy moholi koordinasi pakon tim kantoria ni tunga-tunga ni kuriata. Na mangiut papainang hitaganupan songon nadop iting-tingkon minggu na salpu jana finalisasi ni. Dalam hubani rapat koordinasi antara ni PHMJ pengurus sektor naike pengurus seksi buka kita ma mangadongkon partonggoan sektor bani bulan Meyon. Domu hujai beting-ting doma masuk sadarion ase pamas-maskon paingatkon hubat taganupan. Buka ma partonggoan dengan jadwal namangihut. Sektor sada hari Selasa tanggal 10 sada Mei 2020 sada Marianan i Gerejaon. Masuk pukul 10 WIB. Sektor 2 hari Rabu tanggal 12 Mei 2000 sada tetap yanan ni i Gerejaon. Namangiut hari Jumat sektor 3
tanggal 14 Mei 2000 sada yananni aima yalamanni rumahni ketua sektor tolu masuk pukul 10 lebih tujuh. Sektor 4 hari Jumat tanggal 14 Mei 2000 sada yananni di gedung gereja. Hari Rabu sektor 5 yananni gedung X SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Sektor 6 hari Jumat naloro yananni di gedung konsistori gereja. Sektor 7 hari Jumat yananni aima di gedung sekolah minggu. Sektor 8 hari Rabu yananni aima di gedung kantor lurah pahlawan. Sektor Siah hari Jumat yananni aima di gedung sekolah SMA Negeri Tolu Pematang Siantar. Jadi bata kenupan Bapak Inang lape boy terbek kita di rumah tabe songon na somal. Tetap kita patuh mandalan ke prokes. Jadi yananni bani yanan na boy ma menerapkan protokol kesehatan. Jadi tugas-tugas kami mungkin pengurus sektor dong mai patugas koli informasi lebih lanjut, tapi on ma mas-maskon rohbei mahita mandihuti partongguan di sektor tabei dengan tetap mandalankan protokol kesehatan. Nah mangiut otangan partongguan seksi Bapa Jemaat Kuriaon bani hita Bapa Jemaat Kuriaon si Roma hita mandihuti kebaktian partongguan seksi Bapa Jemaat Sudirman nai pamasa bani hari Sabtu naloro tanggal 15 Mei 2021 pukul 11.30 Marianan i Gerejaon dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nat perpudi partongguan seksi Nama Poso yotang pengurus seksi Nama Poso Jemaat Kuriaon benasiam nombah haganupan anggota seksi Nama Poso aseroh umani mandihuti kebaktian partongguan bani hari Minggu naloroh tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.30 Marianan i gedung sekolah minggu. Sonaima ting-ting penjelasan ting-ting bani haganupan horja tongani kudat tahun sadaran bani nalosi pamasaud Tuhan nai batama na mempergogo hita ganupan. Terima kasih mak. Pasada hita urta martonggo mahita. Ale Tuhan ne bata Bapa nami ne negeri atas. Terima kasih puji-pujian sembah nami bamu. Halani holong pakon hidup ni uhurmu Bapa. Buihan nami Tuhan martupu rumahmu nama pasingon. Ay manalahu martarima kasih hanami bani guluh nami ibagas nasa minggon. Tong-tong i pasu-pasu hamali Bapa. Sonai doa ginalahu memuji pasangap kon goramu nama pasingin. Do mamandoding puji-pujian hanami huwamu Bapa. Hidup maurumu jalo hama doding puji-pujian nami in Tuhan. Bapai surga martonggo hanami Tuhan bani siang niarion. Bani huriamu nalag ibadah di rumah. Hama tong Tuhan na memberi uhur. Asetong si dia Bapa si holan. Nalahu memuji pasangap kon ham. Bani ibadah minggu Tuhan. Anjah tetap si dia ibagas gok malas nihur na humbamu Bapa. Sonai dogi hanamion na tupuan ganup. Gok malas nihur hanami Tuhan memuji pasangap kon goranmu na pasingin. Papai surga martonggo hanami Tuhan bani siang niarion. Bani hatamu na si hol jaloon nami tokinari Tuhan. Totong do Bapa mangilik marsombahan nami hulu-hulubimu. Asetong maham na marparhurihan nami Tuhan. Anjahabu hatamuin ihorjahon hanami bani guluh nami hari-hari Bapa. Bapai surga sonai do agi Bapa pendeta nalahu pahadas kon hatamin. Tong-tong ham Bapa namberi gogo pakon kesehatan Tuhan.
Martonggo doha nami Tuhan, bani siang niarion, bani huriamu, atap pimpinan nami, bani tingkat pusat, marhitehon ni Bapak Pendeta, inang bipo, sonai doge, situa samas guru-guru sekolah minggu Tuhan. Asetong maham Bapa na memberi guguro si pangarusion Tuhan. Asibuhi tong to hatamuin buhay palajari hanami Bapa. Anja tetap ihagulukon hanami. Buhay ibagyon hanami in Tuhan bani asoman hasoman sahapor sayon nami Tuhan. Holong mahatemu Tuhan. Martonggo hanami Tuhan bani negara nami onpe Bapa. Hamatong Tuhan na memberi uhur na pantas subani si dia para pemimpin nami Tuhan. Asetong marhabiaran si dia huwa mule Bapa. Anja tetap si dia memberdalan bani dalanmu. Anja buhay manegara nami on Bapa lambin roh aman ni. Anja lambin roh maju ni ali Tuhan. Bapai surga martonggohan nami bani siang ni arion ali Tuhan. Bani penyakit COVID na adong bani panorangon. Ay ma COVID-19 Tuhan. Sing ope Tuhan marna marpusa ope Tuhan. Ase bani na mangilik hanami hubamu. Tong mahamba pa na memberi uhur na rahuban nami mengikuti protokol kesehatan Tuhan. So nahama Tuhan nasiboy misir penyakiton portibio nali Tuhan. Sedo pita Indonesia Tuhan na adong tapi seluruh dunia do Bapa. Halaniay Bapa mangilik hanami hubamu. Se marsahap maham Tuhan. Na pasti anggo marsahap ham litun nini ham penyakiton portibion na pasti lao doon hagano pala Tuhan. Asibuhay hanami Bapa bebas Tuhan na lahong menghirup udara segar na umbamu Tuhan. Asi ulang lalap sonon hanami dasa Bapa. Lalap mahanami songon na lang marpangarapan Tuhan. Tapi mangilik hanami asa tetap hanami lambin roorot ni hubamu ali Tuhan Yesus. Asitong hanami irumah tangga nami be Bapa tong pokut martonggo mangilik marsomba hulu-hulu mu Tuhan. Asit tetap mahanami on mangilik hubamu. Asitong mabapa bani na masaon marhitehon yon adong mabibi Bapa baik kamperoban sikap perilaku huban nami marsada-sada Tuhan. Ase lambin roorot ni hanami hubamu mamuji pasangap kongoran mu na pasingin. Bapai surga bani siang ni arion. Tong-tong hanami marondos hubamu. Atap na mulak hanami holi, mulak hanami hurumah mon. Duko si salo si ibadah nami. Tong-tong doha nami marondos hubamu Tuhan. Ase totong maham na mga ramuti hanami. Atap hatang hape Tuhan hurja nami holi. Tong-tong marpaso-paso ham Tuhan Yesus. Terima kasih babamu Tuhan bani na ipuka. Hanami pertongguan nami bani hari Selasa Rabu pakon Jumat. Hamatong Tuhan na mangujur huriamu. Mandihuti pertongguan on Tuhan. Ase marhitehon yon lambin marguguhan nami Bapa. Mandalani ari-ari ni guluh nami. Marhitehon yon Tuhan. Lambin roorot ni hanami hubamu. Terima kasih babamu Bapa. Bani dosa nami nabuin Tuhan. Sasapham mating Bapa. Salpuhon hamain ganup Tuhan. Ase talupahan nami on haganup. Habauran ni paso-pasomu. Nasihol ope ondos konon muhuban nami. Pribadi lepas pribadi. Tarpuji magoranmu Bapa. Jalo hama tonggo elek-elek nami on. Naipaondos hanami. Ibagas goran ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan si hokop hanami namang gulu. Amin. Paimai tangar hitam bilan, mandodin hita humbani haleluya nomor 330 sia, ayat sada pakon ayat 5. Oh
martonggo mahita. Dame ni nebata na mangatasi haganupan hauhuron. Inma manramot kon uhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhatain. Amen. Horas maubat taganupan. Salam. Terima kasih, Mak. Paima ondos hatani Tuhan utong-atong ata bani panorangon diar hanami perlubi patandaun diri alani open na perlubi hanami mangidangi IGKPS Jalan Jenderal Sudirmanon au Pendeta Josia Siboro domama rumah tangga inang irumah urusinaga dan adoma layak kon Tuhan dua ni omba itong-atongan ni keluarga nami sadana boru sadana lahi hanami mangidangi distrik Sada sebagai preses. Naima perkenalan singkat huban nami. Sonari Jalohita Mahatan yang laibata ambilan bata bani panorang sadarion bani minggu rogate aima umbani sada Yohanes 5 ayat sada das subani ayat 5 sada Yohanes 5 ayat sada das subani ayat 5 diar ibasaon hanayun jon jana irik-irikon hitama ibagas urtabe. Hapor sayaon do na manaluhon dunia on. Ganup na porsaya Yesus do Kristus ay manadok tubuh humbani na ibata. Anjaha ganup na makaholongi iya. Nama nubuh kosi holong dohoma uhurni bani halak nadop tubuh humbani hunjondoi botohita nadop holong hurta bani anak ni nebata anggo holong hurta bani nebata anjaha ihor jahon hita titahni ay ondo holong niuhur bani nebata anggo idalan kon hita tinahni anjah seng borat titahniin ay sagala nadop tubuh humbani nebata ay do na manaluhon duniaon hapor sayaotta indo nadop monang manaluhon duniaon. Isedo na manaluhon duniaon anggo lang naporsaya pabua Yesus do anak ni naibata may madas ni kuria na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus nariap hita beribadah di gerejaon sonayage na beribadah di rumah. Hata ni nebata na ondos subata panorangon mengajari hita laho mangidah ubani dirita sendiri
Domma sonaha pakaporsayota hubani Yesus Kristus. Domma sonaha panandayota hubani Tuhan Yesus Kristus. Domma nani jelas panandayota hubani Tuhan. Anggo domma jelas panandayota. Aido asi tubuh pakaporsayota hubani Tuhan Yesus Kristus. Porsaya dohita bahwa Yesus Kristus aima inkarnasi ni nebata rohu dunia on. Naibata sir gabe jolma ibaga Yesus Kristus. Tujuannya laho manobus sita jolma umbani kuasa ni dosa. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah kesengsaraan. Nai batalang marosu hita jolmaon. Madabu hubani hamatian nasadokan idokani. Tuhan lang marosu hita sengsara. Halanyain nebatana markuasa. Naibatana pasing. Rohu duniaon ibagas Yesus Kristus laho paluahkon hita jolma ase jupahan hagoluhon hita. Bapai nang apakon nama poso ijon matakas iahapkon hita. Kita rasakan. Sonaha holong pakon idop ni hurni nebata. Langadong nabuy paluakon hita. Humbani dosa. Hanya karena kasih karunia daripada Allah. Hidup ni uhur ni nebatado na paluakon hita. Naibata na marsangap, naibata na marmulia. Sir-sir paturuhkon dirini. Ibagas hajol maon marhite Yesus Kristus. Ay dunay maksud bani ayat sadaon. Anggo cara sepintas sita membasahon payah kita mangarusi. Halani Yohanes padaskon hatani hubani latar belakang Yunani. Orang Yunani pada saat itu adalah orang yang maju. Yang maju dengan filsafat. Ilmu pengetahuan. Jadi bahasanya pun berbahasa filsafat. Aido inti ni ayat sadaon. Halaniai naibata dus duai pakon Yesus Kristus. Nama nombah naibata dus duai songon nama nomba Yesus Kristus. Mangahapkon haganupan idop ni uhur ni naibata holong ni ibagas Tuhan Yesus Kristus nabagal tumangai aido na isobuti John. Hita patut makaholongi naibata.
mengasihi Allah, maka holongi nai bata ai matita ata parentah ni nai bata hubatta jolmaon. Tuhan Yesus pe sangga panggidangion ni rak pakosisian ni iparentahkon do hubani sisian ni ase maka holongi anak ni jolmai nai ma Yesus Kristus. Maka holongi humbani hapung ni uhur, lang borak ni uhur. Demu jaitu sukun-sukun ni sucian ni hubani Yesus. Marhite nasonahado hanami boy maka holongi ham Tuhan. Sonahado hanami boy maka holongi ham. Balos ni Yesus. Nabi nahen nima hubani anggikku na eteke-tekon. Doskon na hubakku doai. Apa doskon na hubani na ibatado na binahen na siyamay. Jadi sebagai bukti kita makaholongi na ibata. Anggo ihorjaho kita titahni jana ihaolongi hita hasomatta. Bapak inangap ako na maposo. Berarti ang goybek kita na madier hubani hasomat tajolma. Doskon na mambahen na madier dohita ay hubani na ibata. Anggo holong hurta hubani na ibata. Bain hita mana madiar hubani hasoman jolma. Anggo sitong-sitong do hita mengasihi Allah. Baik kita ma horjana madiar hubani hasoman jolma. Berarti anggo horjau kita titahni. Ihorjau kita parentah ni Tuhan. Sitong mamarianan holong ni Tuhan ni bagas goluta. Jadi holongai langs pitah hata tumang. Tapi irikdo pambahenan. Kasih bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata yang indah, tapi yang penting, yang paling utama adalah bukti nyata di bagas kehidupan. Gatido hita manobut bani hasoman, bani jolma, holongate tene. Holongate. Kasihan. Tapi hanya sebatas kata-kata saja. Tidak ada aksi nyata. Tidak ada perbuatan. Tapi hatani Tuhan mangujur hita bani panorangon. Bahin hita ma aksi nyata sebagai bukti ni holongta. Aido bukti ni holongai. Adong pambahenan. Odo nagabe perenungan itong atongan ni Goluta.
Itong-atongah ni dunia on. Masihkah kasih Tuhan? Tetap ope Rosi panorangon. Jupah. Holong. Itong-atongah ni khusus ni rumah tangga Kristen. Marianan da penaholong itong-atongan ni keluarga ta. Holong ay yang penting sekali di dalam rumah tangga. Holong na umbani Tuhan ay do dasar onjulan ni rumah tangga. Ase rumah tangga itu rukun, rumah tangga itu harmonis. Ase ulang terjadi keretakan-keretakan. Itong-atongan ni rumah tangga. Buido rumah tangga ay lang yan ni holong tapi lang retak istilah ni sirang so sirang. Bisa terjadi sonay anggolang adong be holong itong-atongan ni keluarga. Holong ay maningon totapdo. Semakin membara. Langboy semakin roborgoni itong-atongan ni rumah tangga. Naha hita bapawon. Sonaha do holong tahu bani inang. Sonaha do holong tahu bani nyombah. Sonai ho masih balik ni naha do na siya minang. Holong na siyam hubani bapa. Atap songon istilah do. Ada uang abang disayang. Tak ada uang abang melayang. Bisa saja terjadi si sonayai. Holong ay lang boy pengaruhi situasi keadaan. Ibagas tantangan, lang boy pengaruhi ekonomi. Tapi tetap holongai marianan itong-atongan ni rumah tangga. Hal-hal yang kecil pun ibain na siya minang hubani bapa itong-atongan ni rumah tangga. Sangat bermakna sekali itu. Membangun kerukunan, keharmonisan rumah tangga. Contoh ni halani bapa do sebagai penanggung jawab pimpinan rumah tangga. Mudak ia humpak kerjaan. Domba sore, domba loja. Bagaimanakah seorang istri inang menyambut kedatangan suaminya? Bangay do. Apakah disambut? Apakah ipaturut-turut? Lebih harga nado bungani daripada suami ini? Dia asik mengurus bunganya, menyirami. Suaminya tidak diperhatikan. Bisa saja terjadi si sonayai. Aidu hatahon Yesus. Sasangkir bahngilulah ibere nasyam hubani nahorahan. Bahngilu hanya air dingin saja dikasih. Hubani halak nahorahan. Sangat-sangat bermakna faedahnya di dalam hidup ini.
holan bah ngilu doi bere. Bani nahorahan. Lebih berharga air bani nahorahan. Agi bereham, agi mahal bir langi dinumai. Lebih berharga air dingin. Sangat bermakna. Hal yang kecil saja. Ya. Sonai dohoma purini pehanami bapaon langboy iha tahun songon sebagai malim di dalam rumah tangga, sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga. Nasya minang tetap dumak kaholongi bapak sebagai kepala rumah tangga. Tetapi haholongi. Hagaru jam sada malam pero bapa. Ibu kama tetap pitu. Unang itu tuk pitu. Bere mangan sebesur-besur. Langai do. Bani ngusunai do. Kita bani goluon. Bahat tene. Nabui si bahenota. Itonga-tonga ni goluon. Bagaimana kita mengasihi anak. Sonah kita makaholong ini ombah. Unang ho masalah mambahin holong kita uban ini ombah. Anggo salah holong kita mambahin ini ombah ta. Boy istilah ni gabe. Halong gabe holang. Ni ombah tape gabe masega. Ketido sonai hita orang tuaon. Halani holong tanamin huban ini ombah. Akhirnya salah mandalankon holong. Ya. Hita ganupan namangihu tu se isobut banambilanon. Status ta sebagai naporsaya. Manggulu di atas tanoon. Naguk goda-godaan. Nabui musuh hapor sayaon. Aima kuasa ni sibolis. Halani aido ipasingat Apostel Petrus. Bani halak na porsaya bani kuria na parlobeai. Jaga mahanima. Ay mawatawa do si bolis. Songon singa na maraum. Laho mangindahi si bondutan. Jaga mahaniman ini. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus waspada. Widu musuh-musuh ni apor saya otak. Halanya perlu diperlengkapi. Marhite senjata rohani. Perlu diperlengkapi secara perlengkapan rohani. Ahama aiso but bani hatani Tuhan bani ambilanon. Perlengkapan atap senjata rohani. Ai mahapor saya otta hubani kuasa ni nebatan. Manlawan kuasa-kuasa ni dunia on. Kuasa-kuasa kegelapan. Marhite kuasa ni Yesus Kristus.
hita marhite kuasa na umbani Kristus do. Hita boy monang melawan si pangago, melawan nafsu. Buido nafsu na menguasai jolma. Nafsu keserakahan. Nafsu kesombongan. Nafsu yang ingin jadi kaya dengan cara yang cepat, dengan menghalalkan segala cara, biarpun yang tidak halal. Ada negatif sebut yang halal pun tidak ada. Ini kan itu kan. Yang tidak halal juga nupan ini kan itu. Ya. Menghalalkan segala cara. Lang salah hita kaya. Langilah rangok kita banyak. Tapi habaya aku nai dengan cara yang baik. Nai harusukon Tuhan nai bata. Nafsu ingin kaya menghalalkan segala cara. Langi harusukon ambilano. Nafsu hisap-hisap ni daging. Buetene nafsu-nafsuon. Ase ulangon na menguasai kita. Ase ulangon na menguasai goluhta. Ase ulang nafsuai na menguasai goluhta. Halaniai perlu hita iani hatan ini bata. Halaniai perlu hita marhatengeran hubani Tuhan. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Halak na persaya orang yang beriman. Na yani hatan ini bata. Aido na boy menahan nafsu. Aido na boy menahan selera. Halak na persaya na yani hatan ini bata. Por ini pe ididah gadis-gadis yang cantik. Langadong tubuh uhur jahat di bagas diri ini. Tiada pikiran yang negatif di dalam hatinya. Bahkan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau telah menciptakan gadis-gadis yang cantik di dunia ini. Untuk dapat dipandang-pandang. Ase indah itori-tori. Nah itu. Holan itori doasa. Bosur-bosur mangidah ini istilahnya. Jangan dipegang. Dipegang berbahaya. Lah itu kan. Ay maanggol na yani hatan ni Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran yang negatif. Tiada maksud-maksud jahat di dalam hatinya. Bahkan dia mensyukuri kalau ada yang jengis-jengis. Lah nggak itu?
anggo hitaon iani hatani Tuhan. Ya. Anggo hita iani hatani Tuhan. AGP hasomata sukses, AGP hasomata berhasil. Langa dong kesemburuan ibagas dirita. Alani gatido jolma, idida hasomani sukses, idida hasomani berhasil. Tubuh sogam niuhur, tubuh iri, tubuh subil ibagas uhurni. Ay do bapay nang, na porlu itonga-tonga ni 2 taon. Asebuhi tamo nang manlawan godaan-godaan dunia. Manlawan hisap-hisap ni daging. Kuasa-kuasa hagulapan. Hita maningun. Porsaya hubani Tuhan Yesus Kristus. Kuasa ni Yesus Kristus do nabuhi pamunangon ita. Kubani na siya namin na maposo. Banyak tantangan na ihadapi na siya. Tantangan akan masa depan. Bani studimu, bani parhorjaanmu. Banyak tantangan na idopakon. Asebuhi tamonang bisa pemuda menjadi pemenang, ialah harus menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang beriman yang tangguh. Aido, anggulang marhapor sayaon na tugu akan terseret dengan godaan-godaan dunia, tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Senjata lao malawan haganupanay ay mahaporsayaon na maningun marianan itong atongan ni Goluta. Marhite kuasa na humba ni Kristus do hitaboy monang laho madopakon tantangan pakon rintangan na jupahita bani Goluon. Halanyai kita harus tetap terhubung. Anggo istilah ni internet ay, kita harus connect pakon Tuhan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ase hapor sayota tetap kokoh, tetap kuat. Tonggo aima penghubung tahu bani nebata. Laho padas konaha isini hurta hubani Tuhan. Ahana dong ibaga suhurta na siol pindoot tahu bani Tuhan. Pada sita marhite tonggo. Tonggo do penghubung ta pakon nebata. Halanya itu tak mahita martonggo hubani Tuhan. Songon goran ni mingguta panorangon. Rogate artini martonggo. Bapai nanga pakon nama poso. Langtar sirang tonggo pakon hapor sayaw. Napor saya maningun si partonggo. Si partonggo maningun por saya. Tonggo maningun marhasoman hapor sayaon. Jana si partonggo maningun por saya bani aha na itonggohon. Ay do dah. Maningun yakini hita do na itonggohok kita ay. Ay saya dong duhala sangsi bani tonggoni.
Domay undoskon uban ni Tuhan. Domay tonggon. Tapi sanksi. Domay martonggo ya uban ni Tuhan manginduha malumon. Manginduha sehaton. Hape lauda pe humay ya mardatu. Kan masalah sunayay. Rohu gereja martonggo mangindo hamaluimon. Ngulo ka gereja lahu nalegan mangindo hamaluman use. Hala si sonayay na domma terganggu haporsayaon ni. Domma terganggu haporsayaon niya. Menduakan Tuhan. Mendua hati. Halani margogo do tonggo ni hala na porsaya. Anggo ihabujurhon. Adu isobut. Marhite tonggo satonga humbani horjat tadum masalose. Adu isobut. Istilah Latinyai. Ora et labora. Berdua dan bekerja. Horja itonggohon, tonggo ihorjahon. Lang sukup pitamar horja. Lang sukup pitamar tonggo. Tapi berdua dan bekerja. Tonggo aiman napas ni halak na porsay. Tonggo aima hosah ni na porsaya. Buhi hatahonon sebagai jantung. Berarti yang golang martonggo behita Bapak inang nama poso. Dos kon nalang marhosah behita ay. Denyut jantung kita setelah berhenti. Secara rohani, secara porsayaon. Kita dong mamate ilubi-lubi ni nebata. Anggolang martonggo hita. Anggolang ibangun hita relasi hubungat tapakon nebata. Doskon nalang marhosah mahita ay ilubi-lubi ni Tuhan. Ay do panorangon istilah ni banyak bangkai-bangkai yang berjalan. Gambar homay si songon mayat berjalan doa sayay. Tapi ang ilubi-lubi ni Tuhan dum mamate iya. Halanya do hubata ba ni panorangon. Senjata yang paling ampuh juga secara rohani. Ase iman hapor sayot ta semakin kokoh. Pengharapan ta semakin kuat. Mari kita tingkatkan jam doa kita. Tiada hari tanpa doa. Kita harus tetap membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Kita harus terkonek dengan Allah setiap saat. Menghadapi tantangan godaan-godaan duniaon. Asebu hita monang. Rintangan, si taronon, si pikir honon. Tonga-tonga ni guluon. Asebu hita monang. Kita tetap berdoa. Marondos ubani Tuhan. Tuhan do batar-batarta. Tuhan do pangajamanta. Tuhan do si pagodu kita. Tuhan do si jam honota itonga-tonga ni goluon. Bersama dengan Tuhan kita menang musuh. Lang berani dohor pakon hita. Halanyai guduhta gabe golu si partonggo. Amin. Martonggo mahita. Bapa namin ay surga. Terima kasih mabamu Bapa.
Domma ondos hata haguluhan huban nami bani panorangon. Domma ipatakas ham huban nami. Sonaha holong pakon idop ni hurmu huban nami jolma. Ham na marmulia, ham na marsangat. Sirsir doham roh Bapa udunia on. Ibagas hajol maon, marhite Yesus Kristus. Asehanami jupahan haluahon. Asehanami jupahan haguluhan. Hamdo hasanaboy, paluah kon hanami. Humbani kuasa ni dosa. Nabuwe Tuhan, manggoda hanami i dunia on. Terima kasih mabamu Bapa. Doma ondos hatamu huban nami. Domay pasingat tam humahan nami. Bahwa hanami i dunia on. Mangguluh itong-atongah ni nabuwi tantangan rintangan. Langbuy humahan nami Bapa margogo. Anggo mga jamhon gogo nami sandiri. Maningun hamdo Bapa hasoman nami. Maningun marhasoman hamdo hanami madopakonay. Aseboy hanami monang. Halanya Tuhan. Itong-atongah ni kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirmanon. Nahadir bani panorangon. Iruma muna pasingon. Sonay humanda beribadah iruma. Iondos kon hanami haganupan kuriamu. Ibagas na menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup. Tantangan hidup na idopakon kuriamu. Hamma Tuhan na mangurupi kuriamu. Urupi ham kuriamu, pargogoy ham, hasomani ham kuriamu. Laho madopakon haganupan ay. Ang guadong na ibagas na buritan. Marhite kuasa na humbamu, pasu-pasuham, tambar na pinake ni sidia. Aseboy mambere hamalumo na ubani kuriamu na ibagas na buritan. Ang guadong na marpusok nihur, na ibagas madopakon buhay tantangan. Hamma Tuhan na manorangi, uhur pikiran ni kuriamu. Aseboy si dia malua, humbani berbagai-bagai persoalan hidup. Pasu-pasuham mahaganupan kuriamu. Bereham hasehaton, padoham naburit-naburit, sehat jorgit Tuhan. Tambayham rezeki pasarion hutong-atongan ni kuriamu. Marhite na pasu-pasuham, horja ni kuriamu. Ase marbuah kon na madiar Tuhan. Age niombah ni kuriamu. Yondos kon hanami dohubamu. Hamma homamak kasomani niombah ni kuriamu. Namadopak kon buhay tantangan pergumulan. Ase patuguham hapor sayaw ni naposo nami. Ibagas studi sukses bani studi ni. Ibagas na marhorja sukses bani parhorjaan ni. So naihomado orang tua nami na lansia. Nalang boy beribadah ria pakon hanami Tuhan igarejaon. Hasomani pasu-pasuham mahaganupan orang tua nami. Berham hubani si dia dame malas niuhur bani masa-masa tuaon ni. Berham homake kekebalan tubuh hubani orang tua nami imun na kuat madopakon virus coronaon. Ase orang tua nami na lansia, boy sehat jorgit ganupan si dia. On mabapa tonggo elek-elek nami, on mapanginduan nami. Marhite anak mu Yesus Kristus, roh nami marsomba, ulu-belubemu. Amin.
Paima yondos kon hita galangatta, tangar hita malubi hata ni nebata, nagabi onjolan bat talaw manggalang. Ay man natarsurat ba ni Sada Kronika sa plonom ayat 20. Bere ma ba ni Jehovah hamuliaw ni Gorani. Buwan magalangan. Anjaharoh manasyam hulubeni. Somba ma Jehovah marpakean na mapasig. So nari ondos kon hita ma galangatta.
mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon kalangata hubani na bata. Ham Tuhan na bata Bapa nami, pardeal layak jana naunjah huban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu, halani tong doi pasu-pasuham guluh nami. Domai hasomani ham hanami jana ipasu-pasuham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh doha nami, mangandoskon buah ni horja nado pinasu pasumuin. Gabi galangan hatari makasihon pakon puji-pujion nami hubamu. Onpe seijalo ham magalangan namion, bahen hasangapon ni goranmu. Jana mambay lambin marhatari dahon harajaonmu i duniaon. Ibagas goran yanakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amen. Bamu o Tuhan manomba awo. Hamba pa nami ni negoriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosinurmu negorito nga onsong ni negoriatas. Berehama ban nami sedarion haguluhan ari-ari. Sasapam madosa nami songon panasa nami, bani dosa niya soman namar dosa dupak hanami. Ulang hanami boboy ham huparlajoan, palua ham mahanami humbani pangago. Lahoma nasiam, jana ulang masurut ringgas nihur nasiam, hisah ma ibagas tondui, sir-sirma mambalosi Tuhanin. Jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan na ibatata. I pasu-pasu anjahay paroro Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Janah maidop mauhur ni mangiraham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Jana ipasorak madameni bani tondimu. Amin. Salam maubata, salam sehat.